Kani kadai ke Batisi TV. Bat pidang pet ya ka khubor baman kasngi belawan ra shapi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. MLA ka Roy constituency uba George B. Lingdo ula kular ban yakun naga benta ban penyo ya ka hok jongki breg ba Dunad Kotmet naga sorkar kenang bagino gino gijing mentoy gi balamang daga sorkar naga benta jongki kidei ban penpoi tikna sya gitu gi badai ban yo kumbalamang kerpang. Uni unong mikmat naga Roy constituency ula klei yakini gijing kular habakran kumukongsan hagajing rakhi ya kasngi jongki breg ba Dunad Kotmet bala penlong daga association for person with disability Ribhoi district hinin kasngi ka laiterek unopra arjar khatpra kabalalong ha Grace Foundation School kabadan hasnong bhoirmbong kiwei kabla ajing kran hagani kasngi ki thuk ya ka MDC ganong po ka kong rona khamdai kabalalong kasembut kongsan uba H Sinkley rangba asnong kalum soping bar ka kong N1 yang kabalong ka sub inspector badai pej ha Omyam police station kibala penpau bagi yok mensim nakani ka jingrakhe hakani kasngi kerpang ya kibre badunad Kotmet hagani kasngi nakaliang ka association kala penlong ru ya ka jing ya pajba banra daki lama barki banner badon ya jing tho bandawa ya ka hok ya gi badunad Kotmet person with locomotor disability. Si kerpang, abang yeraki hakeling kepercayaan. Nak menjadi polok kijungi ibadan kijinduna hakir kermet. Ngam judo kham setunat ban ong disabled. Ngam syu setunat ban ong specially able. Namanda ong disabled sudan jinduna. Ndai abang ong specially able kamut pidan kesap kerpang. Kabo boleh IP jingmut kejumpat kejumpi. But nak kajingnya lompor lok kejumabe buat renong ngalai ia tak sap kerpang ke bau blay ahi. Pindah phone ini pindah imdon kamera ban natip nanti ban itu menu bekeren. Marsen phone saya sipang yang halo bapa imdon kam ban pensutu ini nanti ban don nong yarap ban tempet menu phone ini. Pindah kendu hasurok taksian ke kali nasyong baranol flesheno. Oh bapa ngane syata. Umdan kam banitu I badai menu bekrani. Kade kesap ke bekerpang. But bupi iwei badan hawi. Pindah na jong kesap ke bekerpang. Natakanaw maju sutunat berbol menpunung kam jaga ketir specially able. Pindah kesap ke bekerpang ke boleh ai. But dekat waktu kesap kelak peniang hajong kijing im dekat kijing tunjuk. But kini kiki borok ki mafidon kini nak jinglam prostar ki chungbe abang ya ane kelenti jo jingim kembangnya sulok menebi corona yang tenteng abang I pi kum ki perlok ki borong specially able ki borong kita kisap ki berkepang yang ini ibu bit ndai tenteng de jitu ko ha ka jingmut tu khat jungi pa kalong ki bawar rak kat kini ke jinjot ha ka percaya ka tim ko pamantau senang ke ba United Nations kabu ini ka kenhun jongki ri je percaya United Nations kabu ini ka team mentau senang ka bakiong maka ne ka singi ka burang berkepang jupi kan kemal ini kentin empowering persons with disabilities and ensuring inclusiveness and equality kabu balpen ko bo yapi iwe hakni ka imlang salang ka mangila banyak kudup lang Pada pelong lang kowe, bad harus juga pol tanwanra yang kata jingilong market je. Tigini kikentil ni atong kaba ke United Nations kabu nagam tajungan manusnan. Ni habang pet padu bahkan long ru dakika amtang dakikti. Kumalong iba dalam ni. Kowe kabangi jupet berbol melomba nakundo ki skim je soka ken poi shapi. Ita di iba kendia iba nila benle nagam tajupi. Ni ke boleh mesti tentang soplo tambalong chief guest ani bawan guest of honor ani banyak banyak bertata sisian sisni na sisian sisnam na kamta jupi mereka mau gitu ke badan arsa kata berpi mau gitu ke badan man kapor berpi na tak tahu abang san kalau begin pe bagi skim je soka ken poi shapi abo pilih ban apply ke sub na jenjar ne yo bagi pendik ya badan gini ki tentang pendak form tentang pendik ipi dia hantar ke bang mga nakwa ban tunjuk di ban kentu
Ya association kamtam lo ke ring bajing ba non bangin ye kendu ban snap ye gijige banang ni sikmat kumudong bikmat pai ba kumba lapin ko bo denga hakim ki rensan ki bangyola ban kren na kam ta jopi ini pe bakita gila ti ban pensup penjanai bar khaju ko por ban pe bakan poi hok shipi. Bless the Lord, my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing right now, now before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing, and your soul